Ke bua Merapelo Toteng. Ke tswa ko Mendez Estates, ke director ko Mendez Estates. Re filwe matlo a le 100 mo Lerala gore ra ka jalo mo Lerala re tle be re butse go simolola ka February re tebe ka February re tebe re tsisa di-machine tsa rona ka kwano re ta go seta site, and then ka March re tebe le gone re bulang office ka kwano gore banana ba Lerala ba kgone gore ba tle officing, batho ba motse botho ba tle officing re kgone re buisane le bone ka tsa bonno. Mo gongwe gape ne ke solofetsa batho ba Lerala gore jaaka re tsile mo Lerala jaana re tsile go tsisa dithabollo, re tsile go ba tlisetsa le ditiro, re tlo go lwantsha tlhoko ditiro, re lwantsha le tlhoko boroko. Jaanong ke ba tshepisa gore bana ba Lerala re ta simola ka bone, ke bone first priority ha re ha ditiro, re ta simola ka bone ha re ha batho ditiro, re ta simola ka bone, we consider them first and everything. Jaanong ne ke kopa ba re amogele, re tsene le bone re bereke mmogo le makhanselara le kgosi.